Abatavuga rumwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bashimangiye kwanga guhindura itegeko nshinga i Bujumbura. Ese ibiganiro byabereye i Bujumbura bishobora kuba intangiriro y'umuti ku bibazo bya politike maze igiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Mu gihe impaka kwihindurwa cyangwa ivugururwa ry'itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikomeje guteza umwuka ukomeye hagati ya leta n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, Perezida w'u Burundi akaba n'umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Evariste Ndayishimiye yahuje impande zitandukanye kugira ngo baganire ku hazaza h'igihugu cy'abaturanyi. Ese ni ikibazo gikomeye n'iki? Ese abanyapolitike bazagera ku bwumvikane cyangwa iyi nama izongera kuba indi ntambwe gusa amakimbirane ya politike ya Kongo? Iyi ni The Quick Times News. Icyo usabwa ni ukujya hasi subscribe ugakanda ubundi tugakomeza kwana muri gahunda zitandukanye, nanjye nkakuvira imuzi n'imuzingo aya makuru. Reka duhere ku mpamvu ibiganiro byabaye. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imaze igihe ihanganye n'ibibazo byinshi birimo umutekano muke mu burasirazuba bw'igihugu ndetse n'impaka za politiki hagati y'ubutegetsi n'abatavuga rumwe nabwo. Muri iki gihe imwe mu ngingo zikomeye zateje impaka ni ikibazo cy'itegeko nshinga. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko guhindura cyangwa kuvugura itegeko nshinga muri iki gihe bishobora guhungabanya ubwisanzure bwa politike n'imiyoborere y'igihugu. Ku rundi ruhande, abashyigikiye impinduka bavuga ko hari ibice by'inteko nshinga bikwiye gusuzumwa kugira ngo bijyane n'ibibazo igihugu gifite, nk'uko n'amakuru dukesha AP News abitangaza ku bijyanye n'ihindurwa ry'itegeko nshinga. Umwanya w'abatavuga rumwe na Tshisekedi bo bakomeza kugenda bavuga iki? Mu biganiro byabereye i Bujumbura, batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bashimangiye ko badashyigikiye ihindurwa ry'itegeko nshinga muri iki gihe. Ku ruhande rwabo bavuga ko ikibazo cya mbere igihugu kigomba gukemura ari amahoro n'umutekano, aho kwinjira mu mpinduka z'amategeko shingiro. Ihuriro ca 64 ryagaragaje ko rishaka ko habaho ibiganiro bigamije kubaka ubwumvikane hagati y'abanyekongo bose, nk'uko tubikesha Radio Okapi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abatavuga rumwe na leta bavuga ko kubungabunga itegeko nshinga ari ingenzi mu rwego rwo gukomeza gahunda ya demokarasi. Na uruhare rw'amadini ko twarabonye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amadini nayo agira uruhare rukomeye muri politike yo muri kiriya gihugu, ndetse no gufata ijambo ku bijyanye n'uburyo igihugu kiyoborwa. Amadini akomeye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo afite uruhare rukomeye muri ibi biganiro. Kenko ndetse na SC ni inzego zimaze igihe zigira uruhare mu biganiro bya politike n'amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abayobozi b'amadini bavuga ko igihugu gikeneye ibiganiro birimo impande zose kugira ngo gikemure ibibazo byacyo mu mahoro. Kujyanye n'impaka ku itegeko nshinga, Kenko yavuze ko itabona ko hari ubwihutirwe cyangwa impamvu yo guhindura itegeko nshinga muri iki gihe, nk'uko ari amakuru dukesha ikinyamakuru Actualité CD. Naho kuki Ndayishimiye rero yagize uruhare? Uko Ndayishimiye Evariste ni umuntu ukunda kuba uri cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ugira n'uruhare runini mu bijyanye n'umutekano wabo kuko arwana hamwe ku ruhande rwa Tshisekedi. Ndavuga ingabo z'u Burundi zirwana ku ruhande rw'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida Evariste Ndayishimiye cyangwa se Neva ntabwo ari umuyobozi w'u Burundi gusa, ahubwo muri iki gihe ni perezida w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Hari n'abakunda gutebya bavuga ngo perezida wa Afurika. U Burundi bufite kandi amateka yihariye mu bibazo by'umutekano wo mu karere k'ibiyaga bigari. Ni muri urwo rwego Bujumbura ishaka kugaragaza ko ibiganiro bishobora kuba inzira yo gukemura
amakimbirane aho gukoresha imbaraga. Ndayishimiye Evariste ko ibi yashimangiye ko ibiganiro byubaka n'ubumwe ari ingenzi mu gukemura ibibazo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nkuko ari amakuru nayo dukesha ikinyamakuru Formula de AC. Ni ikinyamakuru cyandikwa n'ubundi mu rurimi rw'igifaransa. Naho ibishoboka gukurikira cyangwa se bishobora gukurikiraho, ikibazo gikomeye ni ukumenya niba ibi biganiro bizatanga umusaruro ufatika. Harabona ko kuba abatavuga rumwe n'umutegetsi, amadini ndetse n'abahuza bahuriye hamwe ari intambwe nziza. Kugeza ubu nta mwanzuro ukomeye washyizwe hanze nyuma y'inama, kuko abitabiriye bavuze ko ibiganiro bikomeje nk'uko babitangarije Actualité CD. Naho ku bijyanye n'isura y'akarere, ibibazo bya politike muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bireba Kongo gusa, igihugu gifite uburemere bukomeye mu karere ka Afurika yo hagati kubera ubunini bwacyo, umutungo kamere ndetse n'umutekano w'ibiyaga bigari. Iyo habaye ikibazo cya politike muri Kinshasa, kigira ingaruka ku bihugu bihana imbibi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niyo mpamvu ibihugu byo mu karere bikomeje gushishikariza impande zose gukemura ibibazo binyuze mu biganiro. Hari byinshi byo kwibaza kuri Evariste Ndayishimiye ndetse n'ibiganiro ajyanye n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, barimo nk'umugabo dusanzwe tumenyereye cyane abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'Kinshasa, ubwo ndavuga Martin Fayulu ndetse n'abandi bagenda bafatanya, nka Derise Sanga we ntiyabashije kuboneka ko murabizi nyuma y'imyigaragambyo yabereye kuri Place de Peuple, imyigaragambyo yo kwicara yaje kuba byakorerwa icyo bitabo urugomo, icyo bo bita urugomo ku batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Ariko twakibaza ibiza kuvamo ko bizwi ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari inshuti ya hafi ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, biraza guhabwa agaciro. Ikindi kandi andi makuru ansumira aturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nuko n'ubundi batabikozwa ibijyanye no guhindura itegeko nshinga, ndavuga batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho perezida w'u Burundi akaba na perezida wa Afurika yunze ubumwe muri iki gihe Ndayishimiye niwe wakiriye izi numwe zaturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ngo yabakiriye mu ngoro ye Ntare Rushatsi. Harimo nyine abayobozi b'amashyaka atandukanye nk'uko twe twagiye tubibatangariza, ariko n'ubundi nibava ku izima bavuga ko batazigira bashyigikirana gato ihindurwa ry'itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo nuko bimaze turakomeza kubakurikiranira uburyo ibintu bigenda byitwara. Ni Decoy Times News weke isabwa no gukanda subscribe ubundi bigakomeza kugenda neza cyane 5 kuri 5. Amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze bibane nawe.